isaa 4 n'igice nibwo inteko y'abacamanza batatu yinjiye mu cyumba cy'iburanisha ije gusoma icyemezo cy'urukiko Ingabire Umuhoza Victoire yarezemo leta y'u Rwanda cyane cyane ku ngingo y'106. Mwakwibaza ngo nibikire niki cyazanye Ingabire Victoire mu rukiko rw'ikirenga. Mu by'ukuri nta muntu uburana ngo ahere mu rukiko rw'ikirenga, ariko iyo wareze leta nubwo Chief Justice yavuze ko leta itaregwa ahubwo iza mu rukiko kwisobanura ku biba byarezwemo leta mu iburanisha ryabaye. Ariko se rero urubanza rwaburanishijwe amasaha 3 haregwaga ndi ntabwo ari byo ngiye kuvuga. Rero mu kwezi kwa gatandatu hari kuri 19 z'ukwa gatandatu 2025 nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yasabye ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire Victoire. Uyu turabuzi ni umunyamakuru, ariko byahindutse amazi si yayandi. Kubera iki? Nta telefone yemewe kwinjira hano, nta kamera yemewe kwinjira hano ku rukiko, ntabwo ari urukiniro. Kubera iki? Ni amabwirizwa twahawe. Uwo ntabwo ari Jean Paul ubivuze nka Jean Paul, ahubwo ni umwe mu bapolisi bashinzwe umutekano w'urukiko rw'ikirenga ku mabwiriza bari bahawe n'ubuvugizi bw'urukiko rw'ikirenga. Ubuvugizi nabwo hari ahandi bari bakuye ayo makuru. Niko byagenze. Iyo rwaserera yakomeje, uko bakomeza kubuza ko abanyamakuru binjira niko nabo bakomezaga kwisuka. Nyuma haje abandi bati kubera iki? Ese kubera iki abaturage muri kwemera ko binjiza telefone abanyamakuru mukabyanga? Ibyo ntabwo tubizi. Kera kabaye Aphrodis baramanutse araje aravuga ati ukuyeho RBA gusa kuko dufitanye MU cyangwa se ubufatanye bw'amezi 6 niyo yonyine yemerewe kwinjiza ibikoresho. Abandi mwese nta numwe wabisabye. Abanyamakuru bata Aphrodis ko ari icyemezo cyo gusoma kumuburanya dahari ko n'amashusho yafashwe. Mwaritse oya niko bimeze, ntabwo amashusho yemewe, ntabwo gufata amashusho yemewe, kandi ubifatirwamo ari isanga mu maboko ataraye. Ayo vurugu haje kuza umunyamakuru w'umufaransa witwa Rus ukorera Radio France Internationale RFI. Turajujura tuti abera ntabwo byemewe se, nabo baragenda barayimwaka. Abaturage bose bo ntabwo byemewe, nabo kera kabaye bayimwatse. Nuko biragenda. Ubwanditsi bw'urukiko ruti uwo ninde wabivuze? Tuti niko batubwiye. Kera kabaye nyuma y'iminota 30 mbere y'uko iburanisha ritangira bategekwa ko amatelefone asubizwa abanyamakuru, ariko kamera zose zagumye hano muri jaride. Ntabwo nari ku rukiko ngenyine, reka Zerba yenda wowe ntubimenyereye, nariko ngewe nemera ko umuvurungano akavuyo abavuga ngo arayivu mu rukiko batari no mu rukiko ubundi byabaye ibyo mvuze. Hari kandi ntibagiwe vuze ntavuze ndumva ntacyo wibagiwe, ariko ntabwo uvuze ko twaje gusubizwa ibikoresho byacu. Byagenze gute? Ninje wagezanga ku rukiko bwa mbere uzu uhansanga nkigeramo bati izo telefone zanyu ni umupolisi hariya kuri reception arengana. Ariko oya niwe ndavuga ko ari we wampaye iyo briefing, akubwira ko amabwiriza yakuye nta telefone yemewe ahangaha. Twahawe ibwiriza ry'uko RBA ari bwinjirane kamera n'amatelefone hafi yawe. RBA hafi yawe kera kabaye yabwe ntese kuki mudukandagiza igitangazamakuru cya leta nicyo gitangaza inkuru cyonyine ngo reka nibo bonyine ngo niko uburaje uza ari uko bimeze usanga amazi akiri gutogota nyine kwa kundi. Nabagenzi bacu ntabwo batinze babaraje ubundi bati telefone ubundi kumwe ngo urenga ndahinguka. Iyo kurenga kwanjye igihe gihita giteramo kurenga kwanjye BBC raza babagira ubusa bakaza Erika n'umufuresa abaraje kurenga kwanjye Radio France Internationale biraje. Abo bose bakubitiwe ahareba inzega, ariko ikintu cyaje kubaho nukushaka kuzana ubusumbane nanone muri ba banyamakuru. Uzambure wake Nkundineza telefone uyake Zerbu yake babagira ubusu yake nde urani mwambutsa Jean Claude na Jean Claude baresha ntabaresha ku gihe. Nuko umwera bati
telefone wowe uyigumanye byagenze gute nabivanze ubutwari bwa Jean Paul nibwo bwatumye duhabwa ubutabera twahawe ubutabera hano nta rubanza rubaye uti ntabwo bishoboka urubanza no kurusoma mu byihorere uyu mwera telefone nawe muyimwake twese turi abanyamakuru telefone baba barayimwatse bayimwatse bagize ubwoba bw'uko Eric ati burya Jean Paul azi igifaransa ese sha wazategeka wari kumuvugishije mu gifaransa ngo Jean Paul avugishije umuzungu niko wavuze ngo noneho nabambonye Jean Paul avugisha umuzungu ntabwo ari sawa none se ifite invitation mu Faransa nzajya guca uzajyayo gutyo gusa nzajya guca uburage mwihorere tuzabikora ikiganiro byihari man ngende umufrancophone wabivuze numva yavuze ngo iki wundi Eric yavuze ngo kuva nabambonye Jean Paul avugisha umuzungu ngamuvugishije mu ruhe rurimi Eric rero bamuvugishije mu ruhe rurimi uriya mu Faransa kazi ariko buriya ni ubuvugizi wadukoreye nawe ariko se mwebwe mwatse abanyamakuru telefone abasivile buzuye mu cyumba cy'urukiko mubazerarekeye mwarangiza mukavuga ngo itangazamakuru ngo ni 4e pouvoir cyangwa ni 100 pouvoir ahubwo ni 100e pouvoir ubwo twaba turi n'inyuma habaye hari izindi pouvoir ziri inyuma ya Judiciary législative dushanje language kugira ngo Eric yemere se Eric yarosha parle français ici urungukira hehe urumva abandi pouvons nous parler le français s'il vous plaît ouais toka d'accord OK aha kera kabaye rero rusi urumva hari communication officer twemerewe kubona telefone yabuze communication officer ariko Nitwa Nkundineza yaje kuzitwaka twese aradupirika buriya itegeko ririkiria ngewe niba ntarandikiye urukiko rw'ikirenga gukurikirana urubanza rwa Ingabire Victoire niyo nakwinjizamo kamera ntabyemerewe rero mayo mashusho ninyashyiramo ndacisha he kariya kantu kabaye ntabwo ari sawa ariko urukiko rw'ikirenga inteko igiye kwinjira abuze ati turisegura ku byabaye byo kubaka amatelefone cyakora tugiye kubabwira amategeko n'amabwiriza icyambere madama Yoriza Cyanzere wari uyoboye yavuze ati icyambere uru ni urukiko surukino icya kabiri ushaka kwitaba telefone arajya hanze icya gatatu mu rukiko ntibaganira no gusabaniramo ntabwo haganirirwa baba baje kumva icyemezo cy'urukiko icya kane urenga ku byo tuvuza arabihanirwa n'amategeko gufata amajwi n'amashusho ntabwo ubyemewe Zeriba aho ngaho ukotinga tunasoza kuri aka kantu comment imwe nuko hagomba gushyirwaho n'ubundi inyandiko zikagaragara oya no itegeko ririkiria gufata amajwi n'amashusho mu rukiko biteganywa n'ingingo ya 71 mu itegeko ryasohotse 2018 undi wese uba wabikoze undi utawabikoze ntababyemerewe ariko none wibuka ikintu umwambutsa yavuze atariko kuki mudufata nkayinyora nk'abantu tutazi ubwenge tutakanagiye mu ishuri abantu bari sibyo tutakanagiye mu ishuri mu by'ukuri wowe Jean Paul nkubwiye nti telefone ziremewe kuzinjiza ariko sinkubone ufotora sinkubone ufata amajwi n'amashusho Jean Paul abirengaho oya ntabwo turi intellectuel reka nkubwire akantu kaba kabaye baba badusuzuguye kandi turabafatanya bikorwa turuzuzanya spesialoma wa mugani ubiye imyanzuro iyo bayisoma nta muntu uhari by'umwihariko so kwikirigita ngo seke ndi umuntu ukoranira bya hafi n'inkiko mu Rwanda rero kumirika suko nabura ikindi nkora nakora n'ibindi okay ariko cyera kabaye reka dushimire urukiko rw'ikirenga urumva turi no muri digital media Madame Chief Justice Madame Domitira Mukantaganzwa mwakoze cyane ko yemerera ko byibura twinjirana amatelefone byasabye habayeho twivugira habayemo guhirikana mwambutse aragira ati shabadopirikanye mwambutse aragira ati muradufata nk'abantu bari cheap batazi gusoma no kwandika aho ibyo mutubwira tutabyumva Eric bagira ubusaba yavuze iki Eric aragira ati ariko ntabwo mufite uburyo mwakurikirana igitangazamakuru cyashyize hanze ibyafashwe mu buryo butemewe mukabikiryoza naho ntabaresha Jean Dodier wakagira ati ntabaresha ati ibi bintu bikwiye kuba no kuvuga ngo polisi zishyirwaho n'igihugu kuruta uko ngo urukiko rwifatira imyanzuro y'ako kanya mbese batagaragara ariko mu banandike ikindi gikomeye ati ni kubera iki abaturage basanzwe mwabemereye kwinjiza telefone abanyamakuru mukababuza ese we afashe ifoto ntiyayimpa ndakumenyesha ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo umukozi wa ISCO witwa Bosco ushinzwe kurebarebera bya hafi ko nta munyamakuru ukora ibi itemewe ariko icyo
icyo kitatujijisha tugatakaza focus y'ibyo tugiye kuvuga mu kanya. Reka mu kanya dusasanure tubanze dutumikire abagana n'abadutumye, nta bandi ni mwebwe muba mwadutumye, tuze twicarire uru rubanza. Isaa 4 n'igice nibwo inteko y'abacamanza batatu yinjiye mu cyumba cy'iburanisha ije gusoma icyemezo cy'urukiko Ingabire Umuhoza Victoire yarezemo leta y'u Rwanda cyane cyane ku ngingo y'106. Mwakwibaza ngo nibikire niki cyazanye Ingabire Victoire mu rukiko rw'ikirenga? Mu by'ukuri nta muntu uburana ngo ahere mu rukiko rw'ikirenga, ariko iyo wareze leta, nubwo Chief Justice yavuze ko leta itaregwa, ahubwo iza mu rukiko kwisobanura ku biba byarezwemo leta mu iburanisha ryabaye. Ariko se rero urubanza rwaburanishijwe amasaha 3 haregwaga ndi, ntabwo ari byo ngiye kuvuga. Rero mu kwezi kwa gatandatu hari kuri 19 z'ukwa gatandatu 2025 nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yasabye ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire Victoire. Nyuma gatoya Ingabire Victoire yarafashwe arafungwa, hanyuma nawe atanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga avuga ko ingingo y'106 itubahirijwe, kuko ntabwo umucamanza yategeka ko akorwaho iperereza ngo hanyuma azamuhe ubutabera. Ariko kandi nk'uko Maître Speciose Akabibi yagaragaje neza ko ahubwo ko gutegeka ko ubushinjacyaha bukoraho iperereza ari ukugira ngo azabone ubutabera buboneye. Nibyo umucamanza yasomye uyu munsi. Umucamanza yavuze iki? Ntabwo tubisubiramo, ni mu bishaka mujye mu biganiro twagiye dukora kuri Nkundineza Jean Paul official. Umucamanza reka tubabwire icyemezo cy'urukiko tubisesengure gatoya hanyuma dukomeze n'ibindi biganiro. Umucamanza yavuze ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire nta shingiro gifite, ko kandi ingingo y'106 ivuguruzwa cyangwa se ingingo ya 61 n'ingingo y'143 zigaragaza neza ko nubwo umucamanza yategetse ko akorwaho iperereza ko ari inzira nziza yo kumuha ubutabera. Icyemezo cy'urukiko, urukiko rwemeje ko ingingo zose Ingabire yatanze zijugunywa mu kabandi y'epfo mu bisheke, agatangira akazaburana mu rukiko rukuru kimwe n'abandi bantu be 9 reganwa nabo. Niki kigiye gukurikira? Urubanza rwaburanwe rw'abantu 9 rugiye gusubirwamo kuko bagiye kuruhuza n'urwa Ingabire Umuhoza Victoire. Yenda icyo nicyo mutari muzi, kubera ko bari abantu baraburanye bari basigaje gusomerwa, hanyuma Ingabire aje rurongera rusubira Irudubi. Reka mpamagare Zoruba aze turwicarire turusasangure ko nta kintu kirenze kuvuga ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Umuhoza Victoire nta shingiro gifite, nta kundi kubisesengura birenze ibyo. Ariko reka mperaho nakuboneye ubwo yaburanaga mu mizi. Aha haburanwe iki? Ano kuvuga ngo yaburanye ingingo y'106 ni ingingo yarikoroje cyane, avuga ko iyo ngingo yakurwa mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha kugira ngo cya kintu cyamufunze kiveho. Ariko hari akantu naje gukurura hano mu rukiko, bagendeye reference yabo bayikuye mu Buhinde, baravuga ngo uregwa ngashobora gukoresha uburyo bw'amanyanga, babifashe nk'amanyanga ngo kugira ngo akurweho ubusembwa. Bafite mu Buhinde bafite mu gitabo cy'amategeko bafite ingingo ya 209 irimo ako kantu. Ibyo rero byatumye ahangaha rwose baricaye barabisuzuma. Ingingo za Ingabire zajugunywe mu bisheke cyangwa ntizajugunywe? Bazitaye ibisheke, basanze nta mpamvu nimwe ihari ishobora gutuma bicara ngo batesha agaciro ingingo y'106. Umucamanza wasomaga icyemezo cy'urukiko yavuze ko no mu Bufaransa habaho umucamanza ukurikirana nk'ibi byaha bya Victoire, we ariko abameze nkaho ari independent, ariko Ubufaransa, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamwifasi y'urukiko. Aha, uru rubanza rwa Victoire reka tubwire abanyarwanda ubundi rwasomwe ni bande barusomye? Rwasomwe n'abacamanza batatu muri 5 baruburanishije, bari bayobowe na madamu Ararusoma Cyanzayire wabaye perezida w'urukiko rw'ikirenga. Umudamu w'umuhanga cyane yasobanuye ko inteko
y'abacamanza batanu, babiri bari mu zindi nshingano, cyane ko muri babiri yavugaga harimo Chief Justice, kandi namenye ko hano harimo inama iremereye ikomeye, ari nayo mpamvu umutekano hari wari wakajijwe kuruta ikindi gihe. Hari ikindi kintu utababwiye, ni urubanza rwasomwe leta y'u Rwanda yo mu mategeko ihagarariwe, kuko Maître Speciose yari ahari, Maître Speciose Kabibi yari ahari, ariko noneho abahagarariye mu mategeko Ingabire Victoire ntabwo bari bahari, ndetse na Ingabire Maître Bikotwa ntiyari ahari, Maître Gashema Felicien ndetse na Gatera Gashaba, abo ntibari bahari. Impamvu batari bari buretse gatoya, igororero, reka mvuge nk'aka kantu, yego, umucamanza buri gihe iyo agiye gusoma icyemezo cy'urukiko abaza ababuranye urwo rubanza niba bahari. Inshuro nyinshi ntabwo igororero rikizana abafungwa. Reka nisabire tunakora n'ubuvugizi kuko turi ijwi ry'abativugira. Ntabwo uyu munsi umufungwa yabwira urukiko ngo azaze gusomerwa, ariko uburana mu rukiko ashobora kubisaba. Ntabwo bikwiye ko buri gihe umucamanza azajya abaza ngo umuburanyi ari igororero ko mufite bije. Ayo makuru ntibari bayazi se? Oya, ntabwo ari kuri Ingabire bibaye gusa. Nta mufungwa uzanwa mu rukiko gusomerwa, kandi umucamanza akabaza ngo umuburanyi ari ababa ndacese. Umucamanza arabajije ngo nibigira nkana byani rwange. Umva, kubera iki igororero rya Nyarugenge ritazanye Ingabire Victoire gusomerwa, kandi umucamanza ko yabatumyeho? Cyangwa bari bazi ko icyemezo iyo gisomwe gisomerwa mu rukiko, uwaburanya hibereye. Tuvuga ibintu bikomeye, hatagira umuntu ukata ngo impamvu igororero ritamuzanye ngo bari bazi ko bamunaga mu bisheke. Oya, ni amakosa aba yabayeho ya miscommunication yo kutazana Ingabire Victoire. Wari uzi ko Rusesabagina asomerwa nubwo yari yarikuye mu rubanza, abayoboke be n'ababarwanyi be bazanywe gusomerwa hano? Niko byagenze. Niko bigenda. Ubundi itegeko rivuga ko umuburanyi aba akwiye kuza gusomerwa nk'uko biri, kuko n'ubundi kubuza abanyamakuru kwinjira ngo badafotora, abanyamakuru bafotora Ingabire. Kandi ari we batuzanya, ntiwafotora abo bandi, niwe batuzanya. Ese inyubako y'urukiko banyishaka hiki? Icyemezo kivuye mu rukiko cyasomewemo Ingabire Victoire kiragutunguye? Nta gutungurana Jean Paul, nk'uko n'ubundi usoma imyanzuro y'urukiko yatangiye abivuga, ingingo kugira ngo ikurwe mu mategeko y'igitabo mpanabyaha mu gihugu bisaba processes ndende, kuzagenda bakicara bagasesengura bakareba si ingingo y'ijana na gatandatu n'iya 29 binyuranye mu buhe buryo. None se aka kanya yego babisobanuye, nuko ngo kuva ku itariki enye ubwo urubanza rwabaga kugeza ku itariki 27 ni igihe gitoya n'ibyumweru nka 3 gusa. Rwabaye kuri enye rusomwe yabatwaye ukwezi. Rwabaye kuri enye z'ukwa kabiri. Enye z'ukwa kabiri Jean Paul wamfashije kumva ko ari mu kwa gatatu. Enye z'ukwa gatatu. Enye z'ukwa gatatu nta kwezi kurimo. Basuzuma inzitizi byatwaye amezi hafi 3. Gusoma icyemezo bitwaye ibyumweru 3. Aho niho natinyiye, nari naranavuze, urabyibuka turi mu kiganiro, ko ntacyo niteze kidasanzwe, ko Ingabire agomba gukora uburoko. Agomba kubukora kuko nyamuneka keretse ari igihugu cyawe, usi igihugu cyakwicara kikavuga kiti ubwo yasabye ko tuyikuremo kandi yareze leta y'u Rwanda. Arega leta y'u Rwanda. Yareze igihugu rero. Igihugu bwacyo nicyo cyakwicara nyine kikemeza ko iyo ngingo y'ijana na 6 ivamo. Abantu bamenye ibi bintu. Impamvu Ingabire Victoire urukiko rwategetse ko azanwa muri uru rubanza kuva mu ifunga n'ifungurwa, abaregwa bose ntabwo baburana amagambo abiri batavuze Ingabire, bagiye kuburana mu mizi. Urubanza rwabo rwari rushingiye kuri Ingabire. Umucamanza avuze ko iyo umuntu si Ingabire gusa, niba wowe Zeruba bafashe Olivier mu kuburana ko akavuga Zeruba kabaza, umucamanza ategeka ko uwo muntu azanwa mu rubanza. Abantu 9 baba bari kugushyira mu majwi, hanyuma bakavuga ngo naburana ataha tuzahita umubaza atahe. Ingabire Umuhoza Victoire afungishijwe n'abayoboke be, kuko ubwo baburanaga nibo bavugaga ko ari we key point, ko ari we rubanza rushingiye. Abayoboke ba ryashyaka ritaremerwa mu gihugu, abayoboke ba Darufa Umurinzi. Ingabire Victoire urabona azarusyaho
kurusyaho biragoranye kuko n'urubanza ubu nibwo rugiye kwanzika. Niki kigiye gukurikira? Nibwo rugiye kwanzika, bagiye kubazana, bajye bababuranishanya nawe, urubanza baruhuze, kandi hano bazajya bamwitakana. Dore tayito, urubanza rw'abaregwanwa na Victoire Rusubiye Irudubi. Vuga yego. Naho ngaho Rusubiye Irudubi rwose bazaza bajye baburana nawe, kandi mu maburana yabo bazajya bitakana Victoire. Vuga nti bashobora kuzamwitakana, ibyo ngibyo ni ihame kuko ntawe ukunda gufungwa, hanyuma hazavamo aboroherezwa bagabanyirizwa ibihano. Ubu icyaha gishobora kuzamufata Jean Paul. Ugiye guca urubanza. Ntabwo ngiye kuruca. Ni metero, za metero zawe. Imetero zitera urubanza rwabaye. Ahubwo reka tuvuga iki. Ubwo Sankara na bagenzi be, abayoboke n'abarwanyi ba Rusesabagina baburaniraga mu rukiko rw'i Nyanza. Rusesabagina amaze gufatwa mu kwezi kwa 8 muri 2020. Sankara yaravuze ngo bosi wanjye yaje, ntacyo mburana databuja yaje. Nicyo cyabaye. Ababuranyi amashumi ya Victoire yavuze ati ntabwo tuburana hari mabuja. Ikigiye kuba niki nuko bagiye gufata urubanza rwa Ingabire Victoire bakaruhuza n'urw'abari 9, urubanza rukongera rugasubirwamo. Reka tubwire abakurikirana Jean Paul Nkundineza by'umwihariko ko mu gihe tuzaba tugifite ubuzima, uru rubanza rwa Ingabire Victoire tuzarukurikiranira hafi mu gihe tuzaba tukiri muri uyu murimo, kandi nk'uko Aphrodis abivuga, tuzandikira urukiko rukuru aho ruzaburanishirizwa, turebe ko twemererwa kurukurikirana mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Zorba, ibintu 5 bigutunguye mu cyemezo cy'isomwa ry'urubanza rwa Victoire ni ibi? Natunguwe no kwamburwa telefone, ntungurwa no kubona abanyamategeko ba Victoire bo batari bahari, no kubona byensiri Ingabire adahari, gasanga leta y'u Rwanda ni ihari yonyine ihagarariwe. Yego, na maître spéciaux akabi. Yego, icyanyuma ibintu 5 rero byaba ari byinshi. Imyanzuro ntabwo yantunguye. Urubanza rwa Ingabire Victoire rwitabiriwe n'abanyamakuru bakomeye, harimo ibinyamakuru mpuzamahanga, harimo Radio France Internationale RFI, hanyuma hari na kandi na France 24 nayo yari hari BBC, hari Jean Paul Nkundineza, hari Igihe, hari BTN TV, hari Connection TV, hari ofete ibinyamakuru, kandi birumvikana ibinyamakuru kuba byari bihari birumvikana. Ikindi, eske amashusho Victoire yafashwa aza kuburana niyo yaba yatumye bashyiramo amakare cyane bavuga batendagereza yamuzana? Waretse nka kubaza ikibazo mbere yuko uza no gusoza. Mbere yuko aza kubaza ahubwo. Okay. Natunguwe nanone no kuba nde, ubwo reka mvuge muri bya bindi byantunguye. Igitangazamakuru batubwiye ngo nicyo kirinjira gusa nticyari gihari. Ntabwo cyari gihari kubera yuko ese byari kugenda bite? Yewe kuba RBA bavugaga ko ariyo iza muri uru rubanza yari ibyemerewe ntize, ni nka kwa kudekora mu bukwe ukazana tenti, umugeni yabuze nakambara umukwe ntaze. Hanyuma kuba Victoire urukiko rumukacitse rutegetse ko akomeza ngo afungwe, biragutunguye? Ntabwo bintunguye pe. Nanjye ntabwo bintunguye. Amategeko y'u Rwanda aba yaratwaye imbaraga n'umwanya kugira ngo ashye. Ntabareshya yabaye inzobe, urumva? Ariko byaje kugenda bite? Nanjye ntabareshya yavuye Rusizi Mibirizi yambara bote, dore yambaye Adidas. Haba we umva mukamere sha, dore nguwo yitwa Ntabare, agiye gufata moto. Nta munyamakuru w'igihe watega moto rwose. Agomba kugura imodoka. U Rwanda ni rwiza. Aba ni Abanyarwanda. Burana umuhenerezo, ariko byose bishobora bizamwiyubikaho. Bariya abantu babayoboke 9. Ahubwo harimo n'umunyamakuru. Victoire yakoze ibi byaha ubushacyaha bumukekaho, n'ubundi yari akiri mu igerageza. Hari ibindi yari yarahamijwe n'urukiko, ibyaha biremereye, yari yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Uteye imetero mu gihe Victoire yababuranye, urukiko rukamuhamya ibyaha, urabona bamukacika imyaka ingahe? Nta gihindutse. Yose no guhera kuri 20 kuzamura. Ngewe ndabona Victoire bazatangira bamusabira burundu, urukiko rukabisu kubera yuko harimo icyaha cyo kugambanira umukuru w'igihugu no nikimuhama. Ariko Victoire kubera yuko imyaka 15 yahawe ku 8 akabwa imbabazi, izo mbabazi zigashugunywa mu bisheke ntaziha agaciro. Victoire ndabona arayimenyereye. Nta muntu umenyera akabisha akabe nikamenyera. Ariko urumva hashize narafunze. Imyaka ingahe? Nta by'imyaka. Amezi angahe?
ibyumweru ntabwo wafunzwe wagiye kuhasuhuza waraharamukije rero akabe ntikamenyerwa nta nubwo gereza imenyerwa ikiriho Victoire n'umuryango we nyine nibatuze ubu buroko buratangiye gusa mu cyumba cy'urukiko bidatunguranye hari intumwa za Union Européenne hari imiryango mpuzamahanga yari yaje kumva icyemezo cy'urukiko buriya bamwe bajya bigaragambya bagakomeza no kotsa igitutu u Rwanda bigaragambiriza ku mugabane w'Uburayi ubwo ndabizi bagiye gutangira bavuge ngo free Victoire narikurwe ariko kandi ntabwo bizashyira pressure ku Rwanda Victoire azaburana ahabwe ubutabera ibyaha nibimuhama akora uburoko. Nitwa Jean Paul Nkundineza kuri mikoro ya mbere, nanjye ndi Zerba kuri kamera nafashijwe na Mugisha Eric. Imana ibarinde mwese. Ibiganiro bya Nkundineza Jean Paul nakagaruka.